Ndabasuhuje nizere yuko mumeze neza. Ni inkuru iri kuvugwa mu Bwongereza, ni inkuru dukesha BBC, aho mu Bwongereza ubushyuhe bumeze nabi. Aha ngaha ni ikibazo kigeze kuba muri uku kwezi kwa gatanu, ariko noneho muri uku kwezi kwa gatandatu ikibazo cyakomeje kugenda gifata indi ntera. Rero iki kibazo kimeze gute? Ubushyuhe buri kuzamuka cyane, aho ubu ngubu ubushyuhe bumaze kuba bwagera ku kigero cya dogere Celsius 36 n'igice kimwe. Ibaze dogere 36 n'igice kimwe. Urabizi yuko bundi niyo ugiye kwa muganga bakagusangana muno bushyuhe batangira kubona yuko ari ikibazo. Aha ngaha rero mu Bwongereza ni ibi ngibi birimo kuba. Ngira ngo aha ngaha kuri screen uri kugenda ubona bano bavandimwe bo mu Bwongereza bose ubushyuhe bubamereye nabi, bari kujya bagerageza gushaka amazi bakirirwa ku ma beach kugira ngo babe bakoga barebe ko bakwizuma izuba, ariko nta kintu biri kugenda byabamarira kubera yuko ubushyuhe buri hejuru cyane. Noneho bikaba ari ikintu gitangaje cyane kubera yuko ku bantu bazi Ubwongereza cyangwa se ku bantu mumenyereye i Burayi, murabizi yuko ni ahantu hakonja, ni igihugu nyine usanga bari mu rubura, imvura nyinshi, imbeho nyinshi, ariko noneho aka kanya barimo kwatakwa n'ikintu twita ubushyuhe aho buri kugenda buzamuka cyane. Kubera rero kino kibazo cy'ubushyuhe buri kugenda buzamuka cyane bukaba bwarenga ikigero gisanzwe, amashuri aka kanya bafunze, ntabwo amashuri ari kwiga nk'uko bakabaye bari kwiga nyine. Muri UK abantu muri yo muraza kugenda mutubwira, abana ntabwo bari kuba bajya ku mashuri nk'uko bikwiye. Noneho hari n'andi mashuri yo nyine ari mu bice ubushyuhe budakabije, bari kuba bagabanya amasaha yo kwiga, bakavuga bati mwebwe muraza kugenda mwige kuva ku isaha ya saa moya mugeze wenda saa 4 saa 5 muhite mutaha, kugira ngo mubashe kuba mwakurikirana ikibazo cy'ubuzima. Amashuri yamaze gufungwa. Ni ikintu gitangaje kubera ukuntu bano bazungu ntabwo babasha, uruhu rwabo ntabwo rukomeye cyane ku buryo rwabasha kwihanganira ubushyuhe. Murabizi yuko ruriya ruhu rw'abazungu ruba rusamera nyine ziba ari nkeya, ntabwo ari nkatwe nk'abirabura cyangwa se bano bantu twebwe dufite uruhu rw'umukara cyangwa se twirabura, tuba dufite melanine nyinshi, tubasha kwihanganira ikintu twita ubushyuhe. Ariko aba bazungu bo ku kintu twita ubushyuhe, uruhu ruragenda rukababuka, amazi akamushyira mu mubiri. Ariho ahangaha bahise banahagarika gari ya moshi zamaze guhagarikwa, ariko ni mu bice birimo ubushyuhe, ntabwo ari mu Bwongereza hose. Gari ya moshi zamaze guhagarikwa kubera yuko nyine uko zikomeza kugenda n'abantu barimo ari benshi, bigenda nyine bituma ubushyuhe bwiyongera bukazamuka. Ibitaro byamaze gushyiraho icyo twita emergency nyine, kuko hantu nyine hakirirwa abantu baje bameze nabi, batameze neza, kubera bamwe nabibabwiye, amazi ari kugenda yabashirana mu mubiri kubera ikibazo cy'ubushyuhe bukabije. Noneho bari kujya kwa muganga, bakaba ibitaro bimwe na bimwe byamaze gukirwa. Nk'uko mubizi turi nko muri covid, mwabonaga mukavuga muti hano hantu niho hantu bari kujyana kesi z'abantu barwaye covid. Mu Bwongereza nabwo ni kubimeze kubera kino kibazo cy'ubushyuhe. Noneho bikaba biri kuvugwa yuko kuva mu mateka y'Ubwongereza kuva kera cyane nibwo bwa mbere Ubwongereza bubashe kuba bwagira ubushyuhe bungana gutya. Mbere ntabwo bigeraga bagira ubushyuhe bungana gutya, oya, ni mu mateka nibwo bwa mbere ubushyuhe bugeze ku kigero giteye ubwoba cyangwa se ku kigero cyo hejuru. Noneho ahangaha biri kuba byateza n'impungenge ku bintu bijyanye n'amashanyarazi, uko amashanyarazi barimo kuyahereza ingufu kuko abashe kuba yakongererwa ingufu, kubera yuko ari kugenda aba yaba makeya, kubera ko nyine uko ubushyuhe bugenda buba bwinshi niko n'amashanyarazi agabanuka. Ushobora kumva wenda ngo byose ni umuriro, izuba n'umuriro, oya, ubundi amashanyarazi akunze kuba afite ingufu bitewe n'uko wenda hariho imvura nyinshi, amazi ari menshi, ibintu bimeze neza. Ariko aha ngaha iyo ubushyuhe bwabaye bwinshi, icyo gihe noneho amashanyarazi atakaza imbaraga. Noneho kuko amashanyarazi ari kugenda aba makeya, n'ibiciro by'umuriro cyangwa se ibiciro by'amashanyarazi byamaze kuzamuka. Ubona ko ari ibintu abaturage b'Ubwongereza bakomeje kugenda binubira ku mbuga nkoranyambaga. Usanga bari kuvuga ngo ni leta nigira icyo ikora
kuri kino kibazo cy'ubushyuhe. Noneho ese abahanga barimo kuvuga ngo ibi bintu biri guterwa n'iki? Bamaze kubona yuko ikintu cya mbere cy'ingenzi kiza ku mwanya wa mbere ari ihinduka ry'ikirere cyangwa se climate change, nk'uko mwagiye mubyiga mu mashuri. Ni ukuvuga ngo ikirere kirimo kugenda gihinduka, isi yacu uko iminsi iri kugenda ishira, isi irimo gushyuha, irimo kugenda ubushyuhe bwiyongera hirya no hino, ariko bikaba byakabije cyane mu Bwongereza kubera ko n'aba bazungu batashobora kwihanganira ubushyuhe. Noneho ubwo ngubwo icyitwa ihinduka ry'ikirere, kandi cyane cyane biri guterwa n'izi nganda ziri kugenda ziba nyinshi, kubera yuko ikiremwamuntu turimo gushaka gukoresha ibintu byinshi bitanakenewe. Ugasanga abantu bafite ibintu byinshi, amamikroonde, amateleviziyo, ibintu byinshi bitanakoreshwa, ariko ugasanga ikiremwamuntu kiri kugenda kibyiyegereza ari byinshi. Ibyo rero nibyo biri kugenda bituma umubumbe wacu urushaho kugenda washyuha cyane. Noneho rero mu bindi bintu biri kugenda abahanga bavuga yuko biri gutuma Ubwongereza bushyuha cyane, ni ukuvuga ko Uburayi muri rusange, Uburayi buri kugenda bushyuha cyane. Noneho ibi ngibi mu Bwongereza nibwo biri kugenda bigaragara cyane, ariko na bino bihugu byegereye Ubwongereza nabwo ubushyuhe buri kugenda bugera ku kigero cyo hejuru, aho usanga buri ku kigero cya 35 n'ibice bimanuka bizamuka. Nuko nguko ibintu biri kugenda bihindagurika hariya mu Bwongereza. Noneho aho mu kwezi kwa gatanu gushize, murabibuka nigeze kubibabwira, ho noneho nijoro byageraga nijoro noneho hagashyuha cyane, aho nyine noneho umuntu ananirwa gusinzira akabyuka akajya hanze. Se bimeze biti nizo nkuru ziri kugenda zivugwa mu Bwongereza. Niba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi. Ciao ciao.